китабыма ал сөз. Жүрегіме барды көзі құлағы, көплеге таша маңа тұруду, оң башымда мөлекні, сол башымдағы бұла сөйлешкенін ештеме қачанда. Қайдада. Бағалы қараучыла, сізні бұла мен Сылпағарланы Мариям бүгінгі беруде біргеме студияда Лайпалланы апасыны жаршы Билял олтырып тұрады. Билял, хош келіңіз бізге студияға. Бірден да, біртті бек қуандырғаныз бүгін бізге келіп, ұлы Норвегиядан бағалы қараучыла. Келгеніңіз, көргеніңіз қалай болды ата жұртығызны о қадар заманнан sonra? Күніңіз ақшы болсын, сізні да, қараучыларының да. Мен көп заманда бері келмегенім. Келсең, башқа түрлі қарайса, жұртқа да, халыққа да, мені қуандырған затла да бардыла. Қинаған затла да бардыла. Қинаған затла да бардыла. Барысына да. Аны үстінен қапар айтып терсең, көп заманға кетіп қалға болдық. Келіңіз, ұшағыбызны бардырайық. Сіз туғанығыз қайда болғанды? Бірінші туғанығыздың үстінен де айтығыз, сорал Норвегияға да кеткенігіздің үстінен де. Норвегия қарашайша қалай болдықты білем? Білмейме аланы кесілерінде Норге дейділі. Норге деген ол Северная дорога, Шымал жол деймін мен. Шымал жол. Норге дейік бізде? Норге кесілеріче. Норвегия деген да, ол да барсы да аннан келеді. Северная дорога да, буквальный перевод. Это Шымал жол деп айтылса, Шымал жол. Шымал жол десек бағалы қараучыла Норвегия деген бізде аңлай тұрыз. Шымал жол дейік алай қасыр. Шымал жолға барып кеткеніңізде қалайда туғаныңыздың үстінен де бір қапар айтығыз. Сізіне кесігізінде ашаған жеріңіз қызыл қалады бұлайда. Алайя сіз мен білген бұла Орта Азияда туғансыз. Оның үстінен бір екі сөз. Орта Азияда тумазға керек едім мен. Меніңше алада алай не терікпіз. Не теріксіз. Ұлы қиылы. Фырғауынны, Сталин деген фырғауынны, Берияны, Сусловны қиылықлары бұла. Ары түштік Сибирияға, Азияға, Орта Азияға. Мен анда Қазақстанны Көксай деген жерінде туғанма. 55-ші жыл, апрелі 12-сінде. Анда 2 жыл болып ала қайтқанма бері. Ал заманда бір кесек 2 жылда көп затны ескереді адам. Ал заманда барысында бұлай білген детейім. Тарзан деп бір қара итіміз бар еді. Ол да есімде еді. Аңа енеклеп, en бірінші бері келіп түшіріңді кесіні алайда чалманға тағып, мен Тарзанма дегенді айтып, ойнаушан 2 жыл болған сәби. Ал заманда сізге 2 жыл болғанды 5 жылығыз толырға сіз бірінші назму түзгіллен жазғансыз. Ол түзмүт? Түзмүт дегенім түз болғанды білеме біле ал. Қалай болғанды малай жазған керіпті меді? Ол да аны болған назму деген айтып, мен аны назму болған қайдан білейім. Yani білмейім. Ешіне заттады десеңіз, алайда біз Қызылқалаға келіп түшкенек. Мені өскен елім алайды. Туғаным Көксай болса да, өскенім, тілini білгенім да Қызылқалады. Атам анам мені революцияға дері туған адамдадыла. 17 жылға дері туған атам 90 жылдан, 910 жылдан анамдан кечерек, жылыны. Алай ерте туғандыла ол замалладан. Патшақны көзуінен дейік. Ол себептен ала 7 жылларынан башлап намазларын, оразаларын қоймалай қатты денге қатты күшіні тұтқан адамды ел, аланы халық бары да біледі. Ала немені не astedi, nazmugu da, tepsegenini de Allah zatlаны oğrama edile. Atam yerini teplep turğanda ne hayır vardı? Günahtı dep koygan bolmasa tepserge de kişinin danem etmeydi. Anam da bu tüz kitaplarını tüz arı beri yazgan neye gerekten deyse Kur'an'ı okusan dep haman alay nemeyet haripni aytkanı barığızda Kur'an'ı okup namaz kereğizini bilip men ölgen saatında biz 4 yaş belki kızbız da o 4 yaş sal basışında tutup 4 yaş kaburga salsağız meni ondan sonra nem kerekti degen aytıp haripni alay küçlü nemetken Aziyaga köçken saatında bir sabiyle bolganda
adam Kur'an'ı koynunda, sabiyi koynunda malan alıp ketkende. Ana aytırga Allah saklagan bizden da kişi adamımız ölmegende. Sağ sen kaytkanız. Sağ sen kaytkanız. Endi Nazmulaga kayta kelsek, Nazmu jaza bilgen har adamga da berilip barmaytı. Ул Allah'tan kelgen bir zat boladi adamga bir kalay aytallam jiltin, Allah'tan kelgen bir jiltin boladi. Siz 5 жылыгызда birinci Nazmuğuzni жазгансыз, андан арыва Nazmul abla söyleşip de oturganız. Sizge atağız uruşup nemettirginçisine deri, kesikizde sokurandırgınçisine deri. Ben ol kalay başlangan boldu degen aytıp sagış etemedip sagatta. Atamlardan beni kaygıldatır öyle. Alayda iki kart var elde. 120 yıl yaşap ösken tabilen düşüp sonra semelleni Belkav Muhammed. Men ikisine birbirine ala söyleşeli, ol anga İslam ulu dep söyleşeydi, ol da anga Belkav dep söyleşeydi. Birbirine söyleşkelleri aleydi. Öyle iki kart aytama, biri 120 yıl, ol biri de sonra ol düşüp 120 yıl mı? 120 yıl yaşap ölgen. Aziyaga barganlarında açlık körgende ol aşarıkçıklı sabiyle getecep nemelege ol angaşa dep anga bergençiklerinde jastık tümüne salıp men kesin ölürge hazırlap men ölürmek yeterme ağlaba beni yemetken saatte jastık tümünden katıp tursala da gırcın kesekle nemele çıkarla nemetirli degenim harip aley turmat da barsına da közleri sokur bolup kalgandan da o anı jastığın tüzete turma saatta meni anamı Emullu geçiydi o anga bar turgan übiçesi. Ola neslegen saatta anga uruşkan detip biz kırılıp kaldık. Biz Allahu Teala kimne alga kimler ta koyan Allah ul berettim. Ul da bar da ul yüde geliydi. Sonra berip tebregellerinde aşarık erkinedek beri bana koymaya yaşatıp aleyip tebregellerinde adam inanmaz çevırzattı. Közü cangıdan körüp beri kelgeninde beni anamaytıydı. Anam idege halını suğur almayıd da közü jetmeyid. Sonra ol bazallı teşikке ol nemeni kalay suğur almaysa ma ondan karap kümbette çıpçıklı kökenge olturganı körüp turamam kökenge kongan kötürüp turamadı alay tiyedi. Vallahi o burunu o hamandalan sözleri biz sarıcılık adamlayık. Biz sizin çabalay degen aytıp alay bu da Mazallı adamlar. O sağ bitken vay nem adamlar. Biri ciğin tamada bolup işlegen kuru alay. Sonra bir de bir alamat çırlaydı tabilen düşüp degen. Birinci bu tarih çırlanı. Hasavka bolsun, Cattay'ın üstünden bolsun, alayda Açeyul Açemez'in üstünden bolsun barsında da. O cırlanı cırlap tebrese bizdekile artta kitapta basmalagança töledi. O başkarak turur cırlaydı alanı. Men anın köp zatlar resimde de kalgandı. Alanı alıp jaza bilgenmisiz alanı? Men o zaman da alanı jazarça tüle, alanı jazarga kerek dep desinde tület. No meni esimde kalgan art zamanda esime kelgenimde ben kağıtga saatlara düşürüge bol ama köp zat esimde kalıp ketken. Nemede tülene körgenimi bugün aytallık tülme esimde ketellere kalallah. Avul gitçe saatımda körüp kalganım esimde kalıp ketelli. Köz alımda esime düşüp kalallah. Sonra o cırlanı alay arıyor cırlaydı. Men danızından emiklep o cırlap ikinci gün kelsem cırlayalık mısa cırını degen aytıp menge danek cırlamayma. Ay seni o kulağını tap tül dansı anlagan etesi men cırçı tülme da alaça cırlarga. Nazmul abla söyleşkeniniz kalay boldu. Ben andan körem ne söyleşip başlaganımı. Ol alay cırlap ol biri eji etip ok etip alay tuturuyurlu. Bu eski tollağa çırmalıp demetip alayda kalhoz savhoz sabanga tüklet değilli. Arı koyçuklarını zat nemi. Meni arabla beri çaptırıp men alavla bir şkolga jürüp tebregin çalabla turganma. Sonra men de alaytkan neti bari çağıp kelip barsına da. Sonra o koylarını beri teyip gelsen men senge cırlarma cangı cır degen aytıp küsüp meni beklemedim. Sonra an cırlaganları meni kirip kalıp ata nemege acüsüp alay teyedi. Cırlanı adamla kuraganla. Andan kökten kuralmagandı. Senince yaşçıkla tınlap Allah izlemesinde cırlap alay etkelili. Ma kitçeliklerinden toylağa barıp demeli cırçılalay çıkandılar. Üretip siz. Üretip sen de alay buldu sen ya bir aytallık mısa bir cırçık atıp degen aytıp menge. Ben de deg aytmayma degen aytıp ayt deseri sonra kimi eşekke min almaysa dep kimi çılgavını çırmaya almaysa dep koy kütürge jetkellerinde o ay sen alamat yaştıp menge alayttıra dep birbirine uşat sütüken dedim. Ol da külüp malay başlangat beni. Sonra o zat beni haman nemetige anı maktağalları o Sabini 2-3 yıl boğan Sabini maktağalları barsı da adam inanmazça olup men o zaman da alay süreşip tübregenme. Deme bile
сөзлен ахырлары ол назму неме болған. Ал айтырға мен ол Жүсіп дегенге, ол да мені ол затқа қыздырып хаман саби болғанлығыма. Алайда 5 жылға мен ол 5 жылында ғана немегене әстеді сөйлешкенім. Жаңыз мен атам айтамада динге бек қатадам еді. Сен бұл Қубаш қалай олаппа лайпаланың қызларынан туғанда жоқ жетейді бізге. Қубаш аппача бір етіп тұр, аппа валлай болған. Хіліккен азмыл етіп көргенін немесін барсында. Алай болғанда аңға қалай неме қаспотқа түбегенінде салам алейкум деп сөйлеше келіп sonra қалайса дегенде сен қалай есең мен алай, сен бағыр есең мен қалай деп. Малай сөйлейін бір-біріне тағып сөйлешіп барған адам болғанды қалай олаппа. Қалай сөйлем айтқан. Қалай сөйлем айтқан. Енді сіз 5 жылғыздан жазып төбірегенсіз, жырлап төбірегенсіз. Алай, ол Хасауканда болған адамла болма, мұлан үстінен айтмай қойдығыз. Жүсіп, тәмбілен Жүсіп бұлай. Мені не әстеді жырламағама, жырламазлығым да білгеме аңға неме керекті да, слух да керекті, аваз да керекті. Менде екісі де жоқ еді. Алай Жүсіп, алай Тамбиланы Жүсіп деген ислам ұлы Жүсіп дейді, алай ислам ұлы деп бір-біріне алай сөйлді. Атасы ислам болған үшін. Атасы ислам болған үшін. Ол ислам аны немесі Мұхаммад алай түкшен етменге немегене әстеді. Мұны чава қайдан болайық? Бұл 110 жыл бола тұрады, мұнға 115 жыл бола тұрады. Мұны атасы Жүсіп кесуға жөгете ағыстан сені түшкенін білген адамды. О заманда Жүсіп кесуді айтты, атын алында қойыны салғаларында қайда есіра сырттан қойыны елге алып келгенім дегенін айтып. Ол станция түшкен сағат, жөгете ағыстан қачан түшкен еді, мен анда ісіміне кеткенді. Ана Тасуа 1828 жыл Хасаука ұрышта қазават еткенді. Мал көресі де тарих қалай келіп қалады, аннан бері қалап ұзақ кеткен деп тұрсаң да, мені атасы Хасаукада ұрыш еткен адамла аны жырларына тыңлап алайда алай өскенме. Хасаука жырынан жырлағаны да башқарақ түрлі еді. Мұнда Хасаука жырда құру амантиш деп дудаланы біреуленге неметіп күрешілі. Ола анда немені ата жоқ дейді, ата жоқ дейді, ата Аллай қабарты жанынан да бір бейіне айтеді, ол да келтірген даскерін деген айтып. Ана айтқаным, біздікіле алайдыла хаманда башлағаны жоқ айтмаза күрешіп ерші көрікті біздің деп кесібіздікілені дүңгірдетірге күрешіп барсында. Алайда бізде үйге келіп түйшеміз біз. Түппет жүз айтыса. Алайда бізде. Ендіге соруыма, сіздің бірінші сборный егесіма, кетеді манымнан есімде қалып кеткенде бос тұшы бұла китапчық, жұмышақ немеде, жұмышақ тегелеп, жұртта жаңыз терек. Оғай, ол менің бірінші кітабым түрлі, менің бірінші кітап. Біріншілерден бірі дейді. Біріншілерден бірі. Бізде үйде де тұра еді, ол анда бұлай бір назмығыз барды, ташпыла терек деген. Ташта теректе бізде бізіне халқыбызға улумаганалар болған заттыла. Біріншісіне айтсақ терек, жұртта жаңыз терекке көп заманны көбес бөліп сіз айтқан егіз менге қапар аны түбіне түшкен адам немеде не қиямада да бір зат болмай сақланып ташын үстінен айтсақ та қадау ташыбыз аны үстінен да терекні да ташыны да үстінен бұлай қысқа менге бір бізге, біздің қарапшыларымызға менге де бір қапар шығайтсағыз. Енді қадау ташыла жұртта жаңыз терек, мен кітабым атына да ол үшінші кітабым болыр еді, мені білмеймін. Үшінші. Жұртта жаңыз терек деген айтып, мені аны үші атағанма жазушыланы да мен шайырланы. Секундочку, пожалуйста. Тишина в студии. Аны да жұртта жаңыз теріп кітапқа атағаным да бір жанынан аны бұла не көргістір кезлеген бе, ол бізде тарих терек болғанда алай, ол терекке 1000 жыл болып кесілген алай болған 20-шы жылда да. Екінші жанынан жұртта жаңыз терек деп мен назмышылаға айтама. Ала жаңыз теректілі жұртта. Адама аны үшінен Аллай мағанасы бар да, аны неметерге. Аллай мағанасын сұрғы izlеп. Аны Өздерлен Альберт аны үстінде менге атап жазған назмысы да бар, қайсы ол кітапта лайда да бар да, аны табарға болды. Өздерлен Альберт сіздің үсігізден жазған назмыны біз көргістірбіз. Кесімі құрмада неметірбіз. Аламат тамаша жазғанды Өздерлен Альберт сіздің үсігізден, енді ол теректі, таша. Таш
Карачайны кадау ташы дейдиле, не да Карчаны кадау ташы дейдиле. Ташка эки түрлүү карайдылар, бир алемле Миңгетау от кускан сагатында андан чартлап келген ташты ол дегенде айталар. Башка алемле куйруклуу жулдузду, метеоритти, жерге түшкенди деген айтып, Аллай маганасы да бар. Аллай маганасы да бар деп, Карачайны көбүсү ол көктен түшкен таштыры деп, аңа бек улуу бага бергендиле. Ким билет, болушканбы, болушмагамды, алай бир затка инанса адам ол болушкан деп. Анын үчүн ташчыкны кыйрын сындыра алганларын ала этеде тургандылар, бери барган жолоочулар барсы да. Sonra менге ол эки карт хапар айтып, ол эң биринчи тарихтен неден де мен хапарлы болганым аладан болганды. Алайтхан хапарланы, алайтхан таврукланы, алайтхан жырланы артта мен бир китапта да төбөмегимми. Биздикиле социализм, реализмни кайдан партияны айтканынан чыкмас үчүн Аллай затланы аз этип цензурадан өттүрмели эметми, анымла неметип алада ва мен алада көп seyir zat eşitkenme o sebepten taşın üstünde endi ol taş karça 1428 yıllarda karça kayıtıp gelip alayda Karaça krallık kuragan sagatta nögerleriyle birge onu ötkendi. O taşka tayanıp degen aytıp Allah aytı vardı. O sebepten karçanı ızı kalgan alayda karçanı ot kellileri alayda ot kellede süzüp oq etip turgandılar da karçanı ot kellileri laytallanı Seyit anı üstünde yazgan edi alayda jol işleybiz dep ol kellilerini oyup kurup beygildi. Biz tarihimizde malay saklayız. Karçanı zamanından bir kesip bizge juğurak gelsek. Siz neme adamsız, tamaşa adamsız, gözünüzge maqtamayım. Bizde Karaçay millette köp zatını başlagansız, köp zatga başçı bolgansız. Alanı birinde bizni Zaki жазуучубуз. Zaki жырчыбыз, Семенлени Смайыл жырчы. Аны китабын чыгаргансыз биринчи. Чыгарырга болушгансыз. Алай болмай кесигиз чыгарып койгон эсегиз деп. Аны үстүнөн да бир хабар айтыңыз. Ол сиз 1980 кайсы жылда болгондула? Ол жылда аны үстүнөн кайга этип тебремесеңиз, о жылга дери Заки бир жаңыз бир Заки жырчыбыз бар да. Ол жырчыны китабын чыгарга мал нек болмай турган бу кыралда. Аны үстүнөн бир хабар айтыңыз бизге. Мен кыскасы бул адамны үстүнөн айтайым, ол алай улуу адамды. Ол аны сөзү алай теренди, 7 катлыды. 7 katlı sözü, 7 kat kök deyimiz, anı o sözü 7 kattı. Al sebepten emeni, Smaiıl Kesi Begullu, unlu, güçlü adam boğandı. Çalkını çalgan saatında vurup atıp o avur dürüleri asra vur boğandan saatte. Kalganlarının dürüleri kebip kapneterçe boğanlığına dırın anı dürülerin başlığına yandır keptirirge gerek boğalla. Alay ulladam olay güçlü. Sözü de alaydanı. Anı sözün arı da vurup beri de vurup iş ettin tip karamazsan tüz aytkamla anlap koyarak tülse. Allay oğlu neme boğan. Anı 40. yıllara deri kitapları talay kitabı çıkkandı. Alay ol kitapla da 10 nazmı tabalsan alay kuvanırça begalamat. Kalganı bardı, partiyanı maqtagan, Stalinni maqtagan, Allah'ydı. Alay men bir zatını aytırgızlayım. Ol anı kulağı alay güçlü edi. Ol çirtten de bir nemeni acırçı edi, ol kertici Allah'tan kelgen. Ol çirtten de bir jerde abınırça zat yazmagandı. Jırlap barıp, alay nemetilip turgandanı nemeleri alaydı. O sebepten ol nazmulağa karasan okuyalgan det almaysa. Teknika canımla da karusuzdular. Magana canı kuru partiyanın nemi Smaiıl yazmagandalanı. Smaiıl'ını haripni o zaman da oradan da berip, neme de berip Barsıla da kökke jırçı Karaçay'ın halk jırçısı degen atqa çıkarıp turgan saatında anga anı tutmaz yol kızıl tutulanı közüğünde. O zaman da Smaiıl kralını kaydan mı tüz adamların tutkallarını körgen, dinge karşı kalay barğanlarını körgen, Smaiıl'a dinge karşı adam edi. O dinge karşı adam edi. Ölüp ketkin için eder namazsın orazasın koymagan. Kral ne bir kızı da yalnız bir sözü bir nazmısı yoktu. Dinge karşı aytılgan. O sebepten Smaiıl'ın tutarga bolduğu ile barsında. Anı tutturmaz üçün anı sekretarlık etken.
kağıtçısı Oruslan Muhammed başkaları da bolgandılar. Anı tutturmaz için Oruslan Muhammed kesleri anatıbla Stalin'in partiyanı maqtagan Nazmı Çukbazat salıp Smayılga da sorgan organ yok nemege. Ruslan Muhammed oldu жазуучу болгон да. Ruslan Muhammed Birinci жазуучуларны бирisi бири болгон. Bek fahmulu, Fırla Kölünün жазған ол. Fırla Kölünün жазған. Allah ya da men da Smayılda, Smayılны Малай жаклап турганлар Смайыл. Malay jaklap Smayılны tutturmaz yanından alay köreşkendir. Smayılны o zaman da Stalin'in közüğünde ona Smayıl artqa salmaydı. Aytıp bolgan neme bolgan da kıyıllık bizge partiya artıqsız da 20-cı yıllarda inangan detip alamat yaşav keldi dep turvallayına. 30-cı yıllarda kolxozlar boldular, nemele boldular. O zaman da ona жазып tebregen deta. Nememi fayetonu mendi sizge kalsın, yaşavın yürüşün anladım degen aytıp Baykululuğa koyamadı. Baykululuğa biz bile biz kim bolganda. Alayla anı tutar yerlerinde aley etip o zaman da birbirini nimetkelliği Allah fahmı bolgan bilip anı Ruslan Muhammed alanı tiyar için Allah türlü mürlü nazmı çıklı. Smayılını hatıtı yok dalada. Allah zatla çıkargalla kitapla etip koş etip de. Endi kertin azmulары Смайылны қалай чыгардыгыз ол немесин? Ну görese bir de men de bir de nu dep жиберейм. Nemeni Smayıl Aliyev men anın kitapların barısında tinketkemme o saatte Lenin adlı kütüphane, biblioteka deyildi. Anda kirip, karap, kazmap, tintip barısında da Moskvada. Anda aytam ol kitaplarında okur zat yoktu. 9 nazmı tabarga boldu. Anna kalganı barıdı Smayıllı kıza tülle, anı katı da tülle barısında. Anı kutkarır üçün anga bolşur kız degen adamlar alay etkendiler. Ol alay dünyada bola kelgen işte ne üçün desen söz üçün Pushkin ölgeninde anı zatlarıyla körüşken Zhukovskiy жаңылмайсам körüşken saatinde anı Patçakharyu körgüstür için Pushkin'in en alamat nazımlarından biri pamet dikti. Я лиру посвятил народу своему, алай немесінде de жазылып тұрады анда. Он главою вознесся выше Александрийского столпа зат деген айтып барсынан. Аны патчақтан аңға бір жұмшақлық болыр үшін dünya bir borçun emesi bolgan, o borçunu da tölettirir üçün, ne canımlardan getir üçün, ilgili geteme degenini aytıp, ol yazmagan sözlerini yazıp, Zhukovskiy nemetip koygandı. Pushkinni em alamat nazmısını ona türlendirip koygandı. Ana aytkaным nemeble da Smayıl'la da alay etkendili. Kertin nazmılары var. Smayıl'ını başında da turgalla, halkında da ağzında da turgalla, barısı da saklangan. Kertin nazmılarına menge 89-90 yıllarda kızı Sofya alıp geldi. Ben o zaman da ilmi izleme institutu işleyeyim. Sofya kesi de bek akıllı, çıraylı, teren bilimli. Allah kızdı. Alıp kelet de menge pil al. Atam seni tanıgan deteydi. Bu nazmılarını sen çıkarmasan kişi çıkararlık tülp neçe adam aytkan esimde nazmılarını çıkarı karı boğanda yoktu. Sen bulaga bir kara, bulayda literatura bölümünde işleyse degen aytat. Men anga karadım ol nazmılarını barsına da. Artta kitapçıkka kirgendiler. Ol nazmılarını men türlendirgen zat yoktu. Kızı kalay bergen Allah'a şükür. Alay salgan malında al sözcükte yazganım. Anga razı bolganda бар, razı bolmaganda бар. Endi sizge kim boluşuluk etdi? Alay boş alıp çıkarıp koygan nazmılarını, Semelyan'ı, İsmail Jırçı'nın nazmıları o zaman da alay tinç bolgan bolmaz. Zatta çıkarıp koygança aytıp koyduk. Bizge bulay toluk haparı bulan. En toluk haparı bulan. Anı keltir İsmail'a o zaman da alay etkinliklerini, İsmail'ını ağzından aytılgan sözleri zat barısı da halkta jayılı bedi o zaman da. İsmail'a kral desek de Stalinci kralga deyik, o zulmü kralga. Yani halkka çok aytılmaydı, kralga çok aytılmaydı. O Stalin yani Stalin degen çuruklu yaşavımızını kuruttu, tillerimizni çaldırdı, kesine maktav saldırdı. Maktav salılgan törgedi, salalmagana körgedi. Can tatlı men de aytama, artta tobağa kaytama. Ma oldu İsmail. Yani Allah zatlarına aytat kaydam türlü zatları da var, başka zatları da anı kesi aytmaganında İsmail'a etip süyme geldi. Zar adamla barısı başına KGB'ye nemege barısına yazıp İsmail'ını halkın düşmanı vrak naroda da etip alayga. O sebepten halkımla birge kıyılık çekibizine kayıtkanlığına yıl bol baylangan İsmail. Anga bunda Tura zamanında
жырлағаны да несі де ақылы да жылы келгенлігіне, ол күшлі адамны олай немесіне келгенлігіне бұрынша немелерін басмаларға қоймағанла, сен қыралға қаршы жазғанса партияға қаршы жазғанса, ол әтем ол коммунист партияға. Арттава көрдік коммунист партияны қалай уатып, жашаудан қалай шығарғанларын. Аны себеплі назмыларында ле еткені белгілі етті Смайылны халық берік айтқанлығына, это Смайылны kesin түрмеге отыртынадыла зат етмелі жылда келген ет, ажымсыз аңа бұл жазғант деген айтып айтыр чалдай затта жоқ ет, аны сақларға көрішкелі, алая немедік жиылған қағытла, оргалада немеледі жиылған Смайыл бұлай айтқаны зат деп тил етіліп жазылып тұрғалла. Көп болғалары себеплі Смайылны не назмысын, не жырын, не кесіні атын айтырғамадар жоқ еді. Сақалы ағарғаншысына дері. О, сақалы. Алая Смайыл, жауалны Смайыл, өмірінде да немеген не істеді, Аллахқа да, поэзияға да құллық еткелі кетті. 50 жылны жұғын шығармай тұрсала да, 40 жылны жұғын шығармай тұрсала да, ол затқа қарамай жазып тұрған. Ол біздікіледе, сағатта қылада, Алла бір заманны жұғын шығармай тұрған адам болса, ол қолын сілкеп қойып ол тұрғада болыр елі. Да, енді біздікіле бұланы не еріштіру ба? Малайла Смайылны кітабын кіші да шығарған, ama кесі да враг народа болып тұрған көзігіде келтірет да, немені Пилал бұназмыланы сен не тергесіңде бір көр деген айтып қызы София. О заманда мен Аллаға қарайма, барысына да жараштырға да күрештім, бұлай неметіп, ачқасын аямай беріп, аны 10-15 мыңге тиражында ұлетіп, аны басмадан шығарған Семеллені Дахирді. Сәбеллен Дахир Москвада ол да Татарқұлан Алича бір оңлы жашыбыз, алайда көп адамға да болшыған, ол шығарған еді. Мен еткенім зат жоқ, алай жуаплылықты бойныма алып, шығарды. Мен аны кішіге разы болғанда бар, разы болмағанда бар, барсына да. Не үшін ашығышта, халатла да бар ішінде. Алая, не үшін ашыққан еге Алла бір? Не үшін ашыққан? О заманда қырал тұрған тейді. Алқын ойылып қалмаған еді, қырал 93 жыл ойылған қырал, а біз 92 жыл шығардығаны. Ол себептен қызы айтқан дали еді. Пилал әнтті сағатта бір кесек бошлық барды. Бұлай бір қалай етсеңде бір шығарып қойсақ, мұны бұлай арт көзуде 92 жылда немені бола башлаған еді, перестройка зат деген шығып, алай сағатта шығарсақ шығарып қоярға болдық. Бұлай бір еркішіліктері жеткен адамда табылсала, алай болмасала биағылы ескі заманлызларына қайтып шарқызына бұрылып қалғаны болса, атам ұмтылып қалдықты. Не тергесек те бұны шығарайық деген. Алай ана айтқанымда Алла еркішілік Семелен Дахирден шықты. Аллахқа шүкір, алай еттік те кітапын шығардық. Ана Алла бір қалай бізді республикада Саатта республика досаатта область еді. Қарача Черкесте аны қалла бір қиылықта тұқаларын берер үшін 92 жыл мен ол кітапны шығарғанымда Москвада аны презентациясын бардырға ұнамадыла. Қарача Черкесте. Мен онда культура управленияның тамадасына Темірұлымла сөйлешкен едім. Аман адам төледіге адам еді, ауышқант дейді, жәндетті болсын. Алая аны шығарға өту жетмеді. Мені Пилал қорқты. Пилал білесе қалай болды, онанға қалай қарағаларын сағатта біз алайт, бұлайт, 100 түрлі причин табылды. Арын айттым, мұң айттым барысында бір де болмадылы. Болмағанларында анда шекесімі шоқым Бегилан Абдуллах, жазушыларда белгілі жазушы, қабарты Малқар жазушы. Ол бойнuna aldı da alayda prezentasyasın vardı. 2 günlü kuvanç etilip durgan edi. Ma alayla Jirçi Smайылны bizli halkımızga ızına kayıtıp kelgeni alay başlangan. Betin çıkardık. Betin çıkardık alayla. Halkımızda. Endigi kesegine köçe kelip Şimal Kafkaz'ını bütün жазуучулары, nazmuları belgilengen сборник десе қалай дейді? Жиын кітап. Жиын кітапта Сылпағарланы Кулина абла, бізге ол ұлысыйды, біздің миллеті бізге. Сізне назмуларығыз белгіленгенділе. Сізде назмуларығыза алай бош белгіленіп та қалмай, эм алдында эпиграф болып, эм алдында барғандыла. Аны сінен де бір қапар айтығыз, бізне кетте қалқшығыбыздан саулай 2 жырчы Мол Şimal Kafkaz'ны жазуучулары белгиленген, жиым китапта белгиленген диле.
Мен o saqatda literatурный институтта окуй болур эм, Москвада адабият Студент болғансыз о zaman? Студент болур эм o zamanda. Анда ары қалай түшкенімді білмеймін. Мен қалай түшкенімді айталдық түрме. Чыққан еді алай. Сіз кесігіз білмей тұрғалай алып саларға болдың ба сізне назмыларыңызды? Алайрақмын болғанды? Ким болса да берген болур еді, алайрақ болған. Енді андан sonra энта бір башчы болған затығыз. Үйге келік деген газет. Бірінші қалай дейділі Азат Азат былай еркин газет болғанды. Ол сізді аны бірінші шығарғансыз. Эльбрусойд бұла жалғаған ма? Қалай лейсер алай Эльбрусойд аннан кечірек чық құралғанды. Ол газеттің үсінен де бір-екі сөз айталықмыз? Мен үсінен? Ісі боламыз? Ой, нормально. Подождите, тут у меня. Нет, что... Нормально? Все нормально? Да, вот это уже давай, пора. Да, я сейчас закроемся и пойду. Буквально 15 минут, Да, пожалуйста. все нормально. Беш боламы да? Уже скоро. Еще поесть нужно. Без 25. Да. Без 25? Ну, нормально, бешки бушарку скрою нормально. Пешки... Все успеть. Да, пешки все нормально. Все отлично. Не айта турайык? Үйге келік деген кітап. Үйге келік деген. Эркин Азат газет. Bizde men aytama men nemede literatурный институту boşap kelgenden sonra qaydam gazetler işlegen, ondan sonra teatralный институтта Москвада оқытқанмын. Андан қайта келіп ilmi izleme institutu nemeteyim. Ол бек түрлі заман еді. Анда қарачай тілде жазарға қоймай елді. Aydan Karaçay adamlarını gereklisi tıyışlı orunlarında koymay, hemen bizni demetip İstudu tamadası da tüz adam tüledi. Allah o zaman da Zabastovka zat etip men anga tamada bolup, an için 3 sütten döttük Çerkesni, Karaçay Çerkesni kralını başlarından. Anın için de horlay almadık. Kralını o zaman da Allah zamanı yet. Arttan biz etkili var, biz aytkan bar da tüz edi. Kral kesi de bütün halkımızga jettirgen kıyıllıkın alında da keçmeklik tile baylangandılar. Köçürülgeninde ters etkilerinden başlap barsında. O sebepten anı üstünden nemeniz zakonda çıkan eti, zakona reputasiya repressionlar oldu. Alay bolsa da anda tolsula etilmegendi. O da Allah izatlanı sonra halkın reabilitasiyaya ötmegen sebepli Cemaat organizasiya kurulgan edi. Ol cemaat organizasiyаны men köp kıyınım vardı. Anda az köp bese de vardı kıyınım. Anı gazetin çıkarıp Üge Girik degen gazet anda ani işin barsın anda vardır edik. O gazet 91 yıldan 98 yılga deri çıkıp turgandı. O sebepten o en birinci çıkan erkin kesin aytıcılay Azat gazetedi Karaçay halkımızını. Ondan sonra 99 yıldan 2003 yıl men dışına ketkince Asalan degen jurnalını çıkarıp turganma. Asalan degen jurnala köp zamanlı çıkıp turgandı. Men kesimindesinde bulay bir nemeli kitap çıkıyor. Onun beri çıkandı. Bu bazık har jurnal 500 demeyet. Bunda da halkımızın tarihin kaysı tilde de İngiliz tilde, Türk tilde de küreşkemiz çıkarır. Har tilde de çıkkandı ol. Bunu ama bu nemesinde bu burgoç mu dedik mi kalay dedik mi yani adı kalay. Bu kalay desen kalay. Ne zatla ol hieroglifleri falan alayınlağım. Bu başında mingi tavımız bizni. Mingi tav suratımız anın tümünde de halkımız yani eteginde yaşaganı barsıda da. Bu da bulayda har tukumlu kesin tamgası var da. Bu birinci tamgala 3'er tamga 6-9 tamga bulayda nemeni parçanı birgesine kelgen Abdurhay Budiya, Navruz Tramdır Aladan başlangandı balayda burulganı. Ondan sonra tüz tukumlarına, başka tukumların tamgaları barsı da barılıp duradı. Sonra o filosofiyada spiral razvitya dep barda. O sebepte ben anı körüşkenim. Bu spiral halkını aynuğu da. Alayga jetken bunları bardırır. Uçuk kıyırı bolmaz. Uçuk kıyırı, Allah aytsa uçuk kıyırı bolmaz. Allah aytsa, endigi kesegini köçeyik. Bilal, ikinci yaşauım dep, malayda kitap çıkını biralığız. İkinci yaşauım dep kitap çık жазғансыз. Мұны уже анда Шымал жолда жазғансыз. Шымал жол дегенім бағалы қарабычылы Норвегияға айтама. Bu kitap çıkını üstünden de bir kapar aytығыз. İkinci yaşau нек болады бұл?
Ben bu kitapların zatında barısında çıkarıp küreşip aliyete turup ondan sonra biraz yüreğim neyse de türletet de sonra dışına keteri kerek bolat karatırga yüreğimi alayımlar. Sabi da anası da İngiliz tilini güçlü bilgileri sebepli anda okurga da kirelli. Üniversitede boşayla ikisinden işte taballa sonra alayla kala kaldık da kettik. Anı sebeple 2003 yıldan meni ikinci yaşamın başlangan. O sebepten o kış kraldan dışında deysiz. Endi dışından beri bizge karasağız, bizni gitçe Karaçay çıgıbızga karasağız ne zatını göresiz? Andan beri karasam ben de hamanda internette zatta da karayma meni mıdak etken zat televizini ketip bargandı. Ya televiz. Karaçay televizde söyleş almayla yaş adamlar tıksız da varsı da ol menge bek avur tiyedi men ana televizde yazgan adamma sonra men kimge yazama bizni televiz til ölse ve halk da ölet barımız da bile biz anı üçün oldu beni bek mıdak etken alay bolsa da arttan artqa din güçlü bola bargan oşaydı din güçlü bolsa harzat tızına kaytır degen aytıp Allah aytsa men Allah'ı umutum var. Alamat endiki nemege Nobel atlı premiyаны alğanıgız üstünden de bir-iki söz bulay betигизбай bir türlü болған. Oğay alamat. Точно келгизде. Oğay. Alamat. Просто neme çıktı da. Душно. Oğay. Alamattı. Men bek tap. 96. yıl beni kralını Emulu Savgası'na, Adabiyat Canımlı Emulu Savgası'na tecegin edildi. Kralını yazıcılarını sayızu. Hem de milletler arası yazıcılarının sayısı anı menge aldırmay koyan kesibizini tamadala bolgandılar. Men ol anı çirtun talmayelle men Karaçay kralını zakon reabilitasiya repressionnarodoga tayana Karaçay burun çekesi ençi oblast bolga керек деп күрешейм. Тамада кавым онуда куллукта турганла ала Кaraçay Черкесия болсун деп күрешейле. Ол себепте мени ол затын утулмаган эт, менге аны алырга да коймалла. Андан sonra да мен бир кавым тамаданы кара баганага таккан эм. Ол да ала да дерт жетtirгенче бир зат эттиле. Ансы ол крал сауга бизге бек керек эди, алырга да болдук эдим. Эки жазуучу союз, жазуучулардын союзлары ол затын эткен эдиле. Bolmadı ise bolmadı. Aytu yoktu boldu ketti. Allah'ın giriğinden sağ sen yaşaybız, halkımız da yaşaydı. Nemeni ve Nobel Savgaga ve Kaysın Kuli tanıştırgan edi beni. Çingiz Aytmatov'un başçılığımla Nobel Savgaga alay tecilgimimin Karaçay Çerkes Kral Üniversiteti tecegendi. Alanı pismolarına, yazgılarına tayana Çingiz Aytmatov'un alacağız Süleyman'ın barı da kol salıp o nemede Paçotlu doktorla da sıylı doktorları nemeni anımla yazıp anımla nimetilgen et anlar kesimiz bardırlık biz şimdi sen kıynama aladı teceyle üniversitetigiz de gelin aytıp Çingiz Harip alay nimetgen edi barısına da bunu olmadı ise Tишина olmadı Angada onun nemeti yoktu, sokuranı yoktu. Allah aytsa alkın aldadı. Men almasam başka alır. Alkın. Siz de alıp koyarsınız. Nobel atlı premiyanı 80 yılga zatqa jeteriga alады. Allah aytsa sizden ente alırsınız. Halkıgız, milletigiz sizni biladi. Bağalı Bilal. Bek sağ bolğuz. Bu közüde sizni bila uşağımızı boşayık sizni arıgan sesinde oraza bulmasam da bulay nememe oraza bulgamma da söyleyeyim başım ketip barады Бағалы Bilal bek sağ bolğuz бағалы Караучилар бегим bizde студияда Zaki poeti bizni Karaçay Malkar millet bizni Aypanlаны Bilal, Aypanlаны apasının yaşı Bilal hem de men Сылпағарланы Мариям ол тұручы жерімде тұрама bizni бұла қалғыз бағалы Караучила как будет читайте, перечитывайте Оқуғыз жаңыдан оқуғыз Бағалы Караучила оқуғыз дағы да энтті жаңыдан да оқып тұрғыз бізіне Карачай литературабызны
Сау болуңуз. Сау Всё. болуңуз. Всё. Сизге сөз коймой олтурдум. Сиз айтыңыз да потом айтырмыз ураны. Последний сөзүн. Бек сау Жазылам болуңуз. Хофома ары. Бек сау болуңуз. Мени былайга чакырганым үчүн Аллах айтса бизни халкыбыз бек фахмуу халкты. Жаңы жазуучулар да, күчлүү жазуучулар да, түрлүү өчлөге Нобель болсун, башка болсун, тежелликлер да, аналыклар да чыгарыла. Мен бек улдун эметеме. Не үчүн десең, бизни халкыбыз динге кайтып барады. Динге кайткан халк тилине да, ар нерсене да кайтырат. Аллаху Тағала оң берир, мен аңа бек ишанам. Багалы караучуа, окугуз энти жаңыдан да окуп туруңуз. Кара чейди сыра турабыз. Сау болуңуз.